kwi-briefing ya media briefing kade ngiyenzile ngaba mention about 2 abantu-ke abakhetha-ke nje abakhetha ukuthi beyikhulumele ngophakela but angibalanga yena kuphela lo mbuzo nami lekade ngiyibuza ukuthi why abantu belokhu begxile egameni elilodwa nje yabo Okay. yeah Iliphi elinye igama olibalile mngana ngoba angilizwanga. Iliphi elinye olibalile? cha Iliphi elinye angilizwanga mina bafungeke. Aliphumi eligama okanye lamagama ngisho ba kwi-social media kugcwele igama eliyi-1. No, uzolisho manje elinye. Emithingini wayengekho yedwa uphakela pha. Yes, we are happy into eyenzekileyo because uphakela besimthembile, uphakela besimthanda, uphakela besimsupporta. But ke ngoku xa ezimeeting zakhe no president zinendawo ezimane zifihlwa, omnye athethe enye into, omnye athethe enye, iyasolisa nyhani uba hey inoba kwenzeka ntoni kule nto. But ke ngoku ndifumanisa uba iphuma nophakela yedwa le nto lena. abantu kwi-social media abaqoka ukuthi bekhulume ngophakela kuphela kodwa ngamention amagama amabili okuwumacingwane naye uphakela iwona Wenzeni amacingwane? Wenzeni amacingwane? ababe ingxenye yomhlangano nopresident ngabala lokho Okay, imama laba abanye ngabafaka angibafakanga ngoba babephelezele umacingwane nophakela futhi abanye abangenanga emhlanganweni bangena abanye sekushuthwa nje good, true, no. I've got an evidence of that. Ngicela ukubuza ukuthi uphakela udle 2-3 million. Umacingwane udle malini yena? cha mina ngibala ukuthi imali eyaphuma isiyonke kwaba u3 million kodwa kwaqale kwaphuma 1.5 million enye yabuye yaphuma ukuthi uma bayihlukanisa kanjani angazi kodwa engikwazi ukuthi iyaphuma imali. Okay president benza ubuza lo mbuzo nami. Ngicela ubuza kuwe ke ngoku King. Wena King uthethe nge15 million. Kolu lwakho ulwazi wena le 15 million ingaba bayinikiwe le 15 million? Yeah, istake, uyazi ma 20 stake ukuthi nasi stake. Alright. Kule stake imash ayingaqhubeki. Nazi into. Yayizwe ishona. Yes. Bese bekhona othi hayi ngiyayifuna le mali. Ngizoba convince laba abanye ukuthi asiyithathile. Mase kuloko ngena ama calls ke a convince omunye umuntu la. Yabona? Ukuze lo muntu une share umuntu ngamunye. Kulisela uMancinza, umuntu ngamunye was supposed to have a share of 3 million each. Kuma leaders 3 million. U3 million uya kumuntu oyi1. Kodwa awukwazi ukungena kuruqu. Kumele ngene 1.5 million. Omunye 1.5 is a balance. Uzongena after when the job is done. uMancinza is right lapho. It's just that isamka 15 million akayivezanga uMancinza. Ithi sam even uMangobese naye bekumele abe neshare yakhe lo 15 million. Oh my god. Okay. Even uMangobese kodwa ngenxa yokuba greedy kwalomuntu okade kuyena obe communicator kwacaca ukuthi uMangobese akavalelwe ngoba unendoda ewummeli. Mina ngiyazi yonke le nto mina kodwa ngiyazi mina le nto. Ngiyazi more than mina. Ngokwazi kwakho wena King ba end up befumana malini? Kaze ngamthanda kodwa upaleka. Uphakela akathathanga lutho. Uphakela. Okay. Akathathanga lutho. Kodwa uphakela wafika emeetingini ngo10 ebusuku. Ngino proof yalo nto. Uwaqala ukufonelwa kodwa awuma iphone yami. Mina ke ngisiphala ngofakazi mina. Zakhala manje. Mina ngisiphala ngofakazi mina ufakazi. Ngingixolela. Angikhulumi ndiyakundaba mina. Ngiyakwazi King. Mina ngisebenza angisabe futhi mina fusak izinja. Masikhala. Ngeke mina ngithi mina ngizogoqa la lokhu ngifisa ngifisa. Masikhala. Imali ngifezela. Ngifuna ukuveza imessage yonke lento le. Awuyikhalise noMancinza ngaze ayikhalise khona manje nje. Mina ngifuna ukutshela ama details mina kwenzakaleni la. Onyanyayo uphakela sebemthwele kakhulu. uMancinza ngiyamuza ukuthi uyi-man of integrity, just that umislidwe abantu abathile, but he is a man of integrity because ngiyawazi umsebenzi wakhe. Mina ngento encane mase ngikhohle ukuthi ubani kahle kahle. Make
ngifuna ukutshela ama details abhalwe phansi engingawaveza ngisho court makuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. I-meeting imanga wo. I-meeting ngo-2. King. I-meeting ngo-2. Iyahlala i-meeting ngo-2. Yes. Ingahlali kodwa no-president ihlala nama-delegates ka-president ngo-2. Yes. Kwazothi ngo-10 to 3 sekuqoqiwe iyahlala ngo-2 kwenziwa ama-promise ukuthi no sokwazi ukumthola uphakela sokwazi ukwathola amanye ama-members thembani mina kusho umuntu oyi-1 kwazothi ngo-10 to 3 waseyafonela uphakela ukuthi ndoda uyafuneka la uphakela bangalibamba ucingo kwazothi ngo-6 kwabhalwa imessage eyakuphakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozufa uhlupheka kwazothi ngo-10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu kwazothi ngo-10 to ngo-5 past 6 kwathiwa hayi ngiyakuyeka-ke akaphenduli lo kwazothi ngo-22 minutes past nakya banganizobona yini nginazo 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo kwase kufonelwa umuntu ohamba nophakelo oseceleni ukuthi hey lenyona yilibamba ucingo ayazi lutho iyokupheka lenyoni yazinkomo nembuzi ayazi lutho kwafonela umuntu kwafonela ibodyguard umuntu base convince uphakela umthakathi ukuthi iya kulento kwazothi nakya isikhathi wasibona angikhulumi mina into ekuthiwa ngilindwe i-1 kwazothi ngo-10 to 10 wavuma uphakela wathi send location bayithumela location nansiya i-location nansiya nginayo iza ngo-10 to 10 uma kufikwa kwi-location kwathiwa lento yangomhla ka-30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba opresident nabantu sobabhizinisi bayasaba kodwa akushiwo mahala kushiwo ngo-15 million nango wathi uphakela angiyingeni liyonto uphakela waduba i-meeting yaba u-10 minutes wahamba uphakela ekuseni ngakusasa kwanocingo olingenayo ubuka nakhe ngakusasa ekuseni after location ngo-7:30 uyabona langena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uphakela ethi ngeke udayise umzabalazo mina kwawingakusasa bangayibambi khona njengoba selimthuka kanje uphakela la wangalibamba ucingo uthe bengalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa nophakela umthakathi after that ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambala onyanya futhi fuck off yangenze fuck on ngise number 44 ku reach amagate awu3 ngenze uyiphatha enkosi King ndiyakuva but ke ngoku isizwe sonakale ukuqala kuphuma kwe-photos sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza ma awuyazi naleyo lento yenziwa uphakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa uyabona uma udayisa umuntu it's just that you are not going to fulfill the mission ubadayisile njengoba badayisile sekumele kuliwe naye makuliwa naye sekureleasewa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina mancinza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ufakazi onabo kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho kodwa here you were misled. Imake King masiye ke ngoku ekubeni ba wenza umsebenzi imuni wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi imuni wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongiveza kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi imuni wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha. Usile kodwa ke
Isiphiwo sami nesakho siyafana mos. Ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzongena ngenye la. Isiphiwo sami nesakho siyafana so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa bani? Uthi siyashada manje. Futhi uya kumakhanda palace uya uthi phela use WhatsApp group usho uthi lapho kuyanyiwa. Hayi guys phela guys lo siba focus kathi inyoni. Funa sibe sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacelwe King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho endaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa. It's because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali. Wangayithatha yangabe isadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 15 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinza, enye iye kuphakela, enye iye kuMacingwane, enye iye kofele emntwini. Ofele emntwini abana mali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? I3 million. I3 million mina ngiyazi ba i3 million mina. Amanga akhandwayo. It was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million uya komunye umuntu. There is no one. But so, it was supposed 15 million is swap. Le mali yo 15 million. Labantu bekumele ba dividelwe ngo 3333 including uMangobese. UMangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Umthakathi wagonoza yena wathi ngeke kwazi mina ukudayisa because uPhamthakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda u15 million u3 million uzophela mase kungahlekela idignity yami wangabe sayithatha leyo nyoka. Simple as that. That is why ngithi mina uManciza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uManciza trying to fight uphakela. Yeah. Ndiyakuva King ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubani befuna imali? Lo ebesithi kuphakela makathatha imali. Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela angathathi lutho because phela besesebenzile. Umehluko anginabo ufakazi baliyonto angikwazi ukuthi mina I'm not allowed. Kodwa isosi yami close to lesa store sithi uyithathile imali. Kodwa ngikwazi ukuma ngaliyonto ngize ngikhuluma ipublic because anginabo ufakazi. Mina ngisebenza ngento ela ku proof. That is why nginikhombisa amakhozo oxoxela kwawo. Yeah. Now ngwadingizwe informant yami phela mina ngiyena ubhaka nje u17 mina phela ngadlala impatha bangathiwa kuvele kusuka umuntu akhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngoline wami nami elapho ukhona phela sabantu bemoya thina.